Kao što smo i ranije najavili, My Pharmaspace aplikacija je dobila i svoju desktop verziju, tako da sadržaju aplikacije možete pristupiti i sa svog računara. Klikom na novosti otvorit će se news feed, odnosno glavna strana sa hronološki objavljenim tekstovima. Mišem možete scrollovati naslovnu stranicu i klikom na naslov ulazite u članak koji želite da pročitate. Kao i na aplikaciji, na dnu članka se nalazi prostor za ostavljanje komentara na članak. Na vrhu se nalazi zastavica koja služi da sačuvate članak među svoje omiljene tekstove. I potom na vrhu strane, klikom na podsjetnik, ulazite u spisak svih tekstova koje ste sačuvali. Klikom na novosti vraćate se na glavnu stranu. Svaki članak možete poslati mailom kolegama, kao i kopirati adresu URL link članka i podijeliti ga na Facebook ili neku drugu društvenu mrežu. Klikom na čitaonica vidjet ćete pregled svih kategorija, a odabirom jedne kategorije otvorit će vam se spisak tekstova koji se u njoj nalaze. Ako vas interesuju farma trendovi, kliknite na tu kategoriju i tu su hronološki poređani tekstovi koji pokrivaju tu oblast. Velika novost na My Pharmaspace je alat Slučajevi i pitanja iz prakse. Klikom na istoimenu kategoriju otvaraju se slučajevi i pitanja koje možete objavljivati anonimno. Scrollovanjem možete prelistati spisak svih slučajeva i pitanja. Slučajevi su označeni plavom, a pitanja roze bojom. Klikom na naslov ulazite u slučaj ili pitanje koje želite da pročitate. U opisu slučaja možete vidjeti i kategoriju kao i tip problema kojem pripada, zatim pol i starost pacijenta. Pored detaljnijeg opisa slučaja, tu su i detalji o farmakoterapiji, intervencijama i zapažanjima i reference. Svaki slučaj ili pitanje možete komentarisati, a komentari su anonimni. Klikom na strelicu na vrhu vraćate se na spisak slučajeva iz prakse i pitanja koji su već objavljeni. Ukoliko vam se neko pitanje kolega učini zanimljivim, klikom na naslov možete pročitati detaljnije, a također i ostaviti svoj odgovor i mišljenje putem anonimnog komentara. Na dnu stranice nalaze se odvojeno kategorije, slučajevi i odvojeno pitanje. Klikom na slučajeve otvorit će se spisak samo već objavljenih slučajeva iz prakse. Slučajeve možete filtrirati po kategoriji i tipu problema, a pretragu možete uraditi i putem ključne reči. Na dnu stranice, klikom na pitanja, otvara se spisak pitanja koje također možete filtrirati po ključnoj reči. Klikom na Moji, otvara se opcija gdje možete i sami napisati i objaviti slučaj ili postaviti pitanja za kolege. Odaberete da li postavljate pitanje ili slučaj, kao i da li želite da ga objavite pod svojim imenom sa kojim ste se registrovali na My Pharmaspace ili želite da objavite sadržaj anonimno. Nakon što prihvatite pravila objavljivanja, počnite sa kreiranjem slučaja, odnosno pitanja. Zvezdicom su označena polja koje je potrebno da ispunite. Ukoliko je u pitanju slučaj iz prakse, potrebno je da odaberete kategoriju i tip problema kojem odgovara, kao i osnovne podatke o pacijentu, godine i pol. I potom možete opisati slučaj. Klikom na Spremi i objavi, vaš slučaj ili pitanje će biti objavljeni na My Pharmaspace.